Mu gihugu cyacu ibiganiro by'imikino biri bikunzwe cyane kurusha ibindi kuko abaturage benshi bakunda umupira w'amaguru haba mu Rwanda no hanze yarwo. Ibi ni ibiganiro bitanu by'imikino binyura ku maradiyo atanu tugiye kubabwira ibizimira mu gukundwa muri uyu mwaka wa 2024 kugeza mu mwaka wa 2026. Jye mwumva niyo Cedric nibutsa kana subscribe kuri Gomat TV Rwanda ubikorere kugira ngo tubane mu bintu byacu ku bukene ko bwije. Ayikaze twahera ku mwanya wa gatanu. Hari ikiganiro cyitwa Flash Sport gica kuri Flash FM ndetse na televiziyo. Iki kiganiro kibanda cyane ku makuru y'imikino mu Rwanda, imyitozo y'amakipe n'ubuzima bwa buri munsi bw'abakinnyi. Abanyamakuru bacyo bafatwa nk'abantu bazi amakuru yo mu kibuga hagati. Turasanga Fun Sports, ikiganiro gica kuri Fun FM. Iki ni ikiganiro nacyo kiri mu buryo buri mu mujyi wa Kigali, kirimo abanyamakuru bazi kogeza no gusesengura mu buryo bushimisha abafana, cyane cyane abafana b'ikipe ya Sport ndetse na APR FC. Nyarukiri ku mwanya wa gatatu turasanga Power Sports. Iki ni ikiganiro gica kuri Power FM n'ubwira radio rishya ugereranyije n'izindi. Ikiganiro cyayo cy'imikino cyubatse izina rikomeye mu gihe gito kubera abanyamakuru bahanga no mu biro opota na biganiro bakuze cyane mu biruko kurikirana imikino yo hanze, Premier League ndetse na La Liga. Mwanya wa kabiri turasanga ikiganiro cyitwa Urubuga rw'imikino gica kuri Radio Rwanda. Iki ni ikintu cy'amateka kuri Radio y'igihugu gikorwa cyane kuko kigera mu bice byose by'igihugu, kandi kikaba gifite abanyamakuru b'inararibonye nka Rugimbana Theogene. Kinyura kuri Radio Rwanda saa 3 n'igice cyangwa saa 4 za mu gitondo. Mwanya wa mbere turasanga ikiganiro cyitwa Urukiko rw'imikino kinyura kuri Radio 10 and TV 10. Kino kiganiro gifite abumva n'abareba benshi kurusha ibindi mu Rwanda. Kizwiho isesengura rikaze n'impaka zishyushye ziba zirimo abanyamakuru bakunzwe Akazungu Kereva n'abandi. Kinyura kuri Radio na TV 10 guhera saa 4 za mu gitondo. Niyo maradiyo atanu afite ibiganiro bikunzwe cyane kurusha ibindi biza ku mwanya wa mbere. Guhera mu 2024 kugeza mu 2026 ibyo biganiro bicyakunzwe uko bitondekanyije. Reka dusubikire ikiganiro cyacu cy'umunsi. Ni muvuga Cedric n'inshuti. Kana subscribe ubikoreye kuri YouTube na blog cyacu ku bukene uko bwije. Igitekerezo, inyunganizi yandike muri comment, kandi ukanda subscribe niba utarabikora